米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马波隆平安。Dalam ikansya kita to bipapali no kawas ititaanan to palohai a rumiat. Nanay malu ichen no mita ko suar no kawas. Atau malu sapasama no mita anini a rumiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天，愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以哥罗塞Sakatulu at sepang, tusapulo tulu at tusyir suasa. Ano umaan to a makan I, sarujutan ko falujut namo a matayar. O sakitapang ko tayar ako, saay ko sakitam lao han ko falujut saan. 哥罗西书第3章23节说：无论做什么，你们都要专心一意，像是为主工作，不是为人工作。Saligagaw, mitlemak kita to maamaan I, ratag umiharatangay masamaan ko pinengneng no tao, maulah hakini, mausi hakini saan kita. Nika, anumararit hanen ko lemak itai, rahotlay matulad ko falujut. Nika rira, o sasaitseren ita o mitoray I, kao sakahmekau no kawas ko kalau lemak no mita。我们做事情也许会顾虑到他人的看法，不知是否喜欢或厌恶。但如果一直存着这样的心态，我们容易灰心丧志。然而，在凡事上讨主的喜悦，才是我们基督徒所应当尽力去做的。Mi tolong kita，我们同心祷告。Matumisay ko ulah atapang akawas. Nanay mararit kiso ami palal to falujo ako. Ato mi palalan to lalemaken ako. Ta matatulong ina falujoan iso. Ato omi patanetekay to falujo no tamlao ko kalau lemak no mako。慈爱的主，求你常常在我所要做的事情上提醒我、指引我，使我在凡事上合你的心意，并且帮助人有更坚固的信仰。Pakai ni I dalam anay angangan utapang ci Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。